Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum mai gazing keu Zeme dai ting kum chana jang kai Zeme dai hama mai ting chwa de reinsa paulia gai radli North East State Manipur ge kakle be pet blam ge na teti beting kum changna jang kai je kachum kapai ke hiji kachum mai ge second Indian Reserve Battalion IRB spy marmagu hreim rogi mi zane pchi su teti blam ge na minna hang sna me pere ge ka sabe pera hang Central Bureau of Investigation CBI mena charge sheet file te gai dele ja ka chele zai CBI mena minna hang sna me ja gimi su teti blam ge na pnui pere ge ka sabe pera hang ge charge sheet file te gai beja Guwahati gu court Turambi kigele zaka chedele zai chimina hangsna za Laisram Prem Singh Kumuk Cham Direns Tapka Moirang Tem Anan Singh Atokpam Kajit Kisorjit Lorak Pam Michael Mangangcha alias Michael Kotozam Ramojit Meithei alias Ramojit Kesam Johnson alias Johnson le zaka chule zanetati betting kum changna jang kaije kachum kapai ke uji kachum mai ge Zemena gi ki mena wangja Naran Sena Bisnupur ge second IRB spy mago Bambe headquarters lunguje hreim rogi mi bizak cham chambe hai chumria lutani pacheu changkreuze skui hai de sadria zane gimi chebzak cham chambe zidu hai de sadria lutati le zakachedle Zane North East State Nagaland ge Nationalist Democratic Progressive Party NDPP mene Dr. Chumben Murize wangdrabe Lok Sabha election ge NDPP lamgene ntarahang candidate hangge klangai dele zakachedle Zai Dr. Chumben Murize wangdrabe Lok Sabha election ge NDPP lamgene ntarahang candidate hangge klangai bize Nagaland gu Chief Minister ni Firiu Benai NDPP gu President Chingwang Konyak ne NDPP Parliamentary Board meeting hro headquarter Kohima ge bambegene klangai dile zakachedle Zane Dr. Chumben Muri chuna Nagaland Legislative Assembly gu member pungze 38 Waka Assembly constituency gene le zakachedle zai pechuze advisor for law and justice ne party gu candidate hangge klangai dile zakachedle zane panachuna Tabam pungbze Nagaland gu Chief Minister ni Firiu gu advisor le zakachedle Zana Manipur gu Governor Anusuya Uikinen Znai Kazingkeu Zigachum Tagmage Manipur State Film Development Society Mebogu Imphal ge Auditorium gene Railang be first editions of Northeast India Film Festival Hanai Komting Kom Chana Jang Kajam Daigu Let Pet Betate Guidele Zakachedele Zaina Chigere Lang be first editions of Northeast India Film Festival Hanai Komting Kom Chana Jang Kajam Daigu Manipur Imphal gen Znai Tagmage Bambige Plana Film de set Kaidele Zai Chiga Assam gu Sruk Zana Migalai gu Ket Manipur gu khele zakachedle zanak charangkang hatu hizedu category gina pizza best director best screenplay best cinematography best editing zana special jury award jadu mihang sama hanga pegaidle zakachedle Zane Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne kacharangkang changna tatiba kamai ge namo apps gene Bharatiya Janata Party BJP me hangge pegaidle zakachedle zai chige Viksit Bharat leura hangge zane herante chira hangge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne hai manaze namo apps gene ngagai ra hangge du rangai dele zakachedle Zane Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne Indiaram State babam kacham cham Telangana Tamil Nadu Odisha West Bengal zane Bihar gen mai kazingkeu Zeme dai gene wangdarabe kazingkeu zi sruglungge te beite tetkule zakachedle zane Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne state babam kacham cham Telangana Tamil Nadu Odisha West Bengal zane Bihar ge mai kazingkeu Zeme dai gene wangdarabe kazingkeu zi sruglungge te beite tetbege di chu nto chube mi krol mi telew loilu be zane di chu nto chube telew chura be mi krol mirme let pet betate gule zakachedle Zane Indiaram ge nai kum gdi be wangdrabe Lok Sabha election bamra blam gene nchwakze Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi haze krewne lungge Indiaram state babam gacham cham state krewje kana zane union territories ge the beite tet kule zai chige program kaijes kuige bamgai gule zakachedle za Indiaram ge nai kum Lok Sabha election bamra blam gene Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi nchwakze haze krewne lungge Indiaram state babam gacham cham state krewje kana zane union territories get the beite tet rabze
मान सापो मने साजे तेलंगाना तमिल नाडु ओडिशा वेस्ट बंगाल बिहार जम्मू एंड कश्मीर असम अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात राजस्थान जाने दिल्ली गेले जका चदले जा आई हिजे क्रेनलुंगे इंदिराम स्टेट बम चम स्टेट क्रेजकना जाने यूनियन टेरिटोरीज गे इंदिराम गो प्राइम मिनिस्टर बेतु टेट बिगे जा प्रोग्राम खचम बिगे बम गाइगु जाने दिचु उन्तो चुबे पेमी क्रोल मिरमेत लेव लोइलु बेबनाय तलेवचु दायरा बे दिचु उन्तो चुबे पेमी क्रोल मिरमे लेट पेट बताते गुले जका चदले जाने पब्लिक मजे ngauka hadaube program ramesdu misonga bamgule jaka chedle Zane tingtige Bihar gu Chief Minister Pungjabam bepe zane RJD gu Chief Lalu Prasad Yadav nan znain takmaige Indiram gu Prime Minister Narendra Modi perege kangi besam sagai dele zachige RJD gu Chief Lalu Prasad Yadav ne saze Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ya Hindu me maklei zakat dele pe pui chai di bechang chunara changze pe pe good mak bzigene zane Lalu Prasad Yadav ne saze Hindu mleina pnui pui chai di bechang penui pe good lei zakat chedle kagane Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ya Hindu me malei zakat chedle pui chai di bechang chunaryak changbe pe good magze ndaite be bizigene lo rangai lo ze Lalu Prasad Yadav tingtige Bihar gu Chief Minister Pungjabam pe nanjnain takmainge Indiram gu Prime Minister Narendra Modi perege kangi besam acheuja sagai dele za India में हंगे terrorist हनाम क्या spy में रोगे wanted कदीब को जने India में बतिंग ती में निम्र हंगे पे ज़बम पे हनाम क्या terrorist शेख जमेल उर रहमान पाकिस्तान कदेगे ने चाय जंगाव दौले जकच दिले जा India में हंगे terrorist हनाम क्या spy में रोगे most wanted को शेख जमेल उर रहमान जे इस्लामाबाद पाकिस्तान के ने लुइची मांग में कब्जा नीले जकच दिले जने शेख जमेल उर रहमान जे पाकिस्तान हनाम क्या spy terrorist मरोगे कदीमे मिना हंगे जने India में पतिंग ती में निम्र हंगे पे ज़बम कौले जकच दिले The senior Bharatiya Janata Party BJP leader and former Union Minister Dr. Harshvardhan Nens naik jingkeu jigchum takmaige politics gine saulu jete tu dele je rang bagai dele je politics gine saulu jete je pating tiege bamme medical profession me wangdai du dele je kachule je Dr. Harshvardhan je Chandni Chowk Delhi go MP ko le jane Harshvardhan ne party gine saulu jete tra hange kamkeu gai biza bugu constituency gine party mene pahange ticket pay mak bzigena le jaka chedle jane bugu politics tet hang blam ge bugu ex ge panero gai je politics ge babam bze tingkom himre pere changdle jaka chedle jane papne politics ge bam tinge assembly ge lomingye parliamentary ge lona election kan tabge duidle jaka chedle ai gena namai ke jingke hji medai tingkom chana jang kai je medai mamai ting chwa ge de rein sa pau za loi gai dele pi gai jain kingai nimle ne je to dele